Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuinara Intan Gaida dari kelas 5 Al-Qadir akan membacakan surat Al-Buruj dari ayat 1 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izahum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul harik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.